Imaynallam kachkankichik llaqta masiykuna, kunan punchawqa illapachaw punchawpiñam kachkanchik. Huk punchawchallañam kay kantaray killa ripukunanpaq puchuchkan. Kay wataqa kachkanchik kay pichqa waranqa, pichqapacha kiskay chunka isqunniyoq watapiña. Imaynallam panikuna, imaynallam wawqiykuna, imaynallam qhichwa runa, imaynallam qhichwa llaqta, imaynallam qhichwa simi rimaq runa kachkanki. Hawkallachu, kusisqallachu. Imaña kaptinpas kusisqallaya, mana chay unquypas qhapirqanchikmanmi kusisqallam. Ama llumpaytaqa akanayasunchu. Llumpayta akanayasaqa pasayta iquyasqa hinam kawsachu. Ñuqa chaytaqa kiki kawsaspami chaynata nichkayki. Hayna punchawmi Casamarcata, Casamarca ninku wakinkuqa chay rimayninpi Casamarca llaqtapi kay Piru suyupi huñunakuq wasipi rimaqkuna chayman astarqunku chay rimayninkuta hinaspa chaypi huñunakuykunku hinaspa chaypi iskay hatun kamachikuykunata paqarirqachinku. Imataq karqun kay llaqtapi? Cajamarca llaqtapi kawsaqkuna yachaqkunan sayarirqunku, paykuna yacharqunku kay huñunakuq chayman rimaq risqankuta hinaspa rimanakuykuspanku ñankunaman lluqsirqamunku hinaspa imaymanata kamistin qaparkachastin chay Jorge Montoya, María Alba Prieto, chaykunata nisyu chiqnikuywan qaqchaparqunku. Chayta yacharqankichu? Ñuqapas chaytaqa manam yacharqanichu, chayraq qayna punchaw chay YouTube nintakama willakamusqankuta qhawaykuspa chayta yacharquni. Ñuqaqa yacharqani kay hawkallachiki chay huñunakuqkunaqa nispa chayllata ñuqa musyakurqani aswan mana yachaynachu kasqa. Patentitam chiqnirqachikusqaku kay huñunakuna wasipi llamkaq runakunaqa mana lluchankuchu. Mana lluchankuchu kaspapas ñam riqsisqa ñariki pikuna chaypi kay llaqtapa kaqninpaq munayninpaq kaqta michakuqkuna ñam riqsisqaña kasqa. Chaymi mayman riptinkupas chiqnikuywanmi kay llaqta runaqa qhawachkanku. Chaymanta ya qhawaykuychik tumpallatapas hinaspa qamkuna ya kay penqaq umayuq ama ari nispallaqa chaskikuychikchu penqaq umayuq punin imatapas qawananchik, imatapas uyarinanchik, hinaspa chayman hina ñuqanchikpas rimariyta yaykunanchik. Ahuriki kay Piru suyunchikpiqa mana ya imapas sumaqchallaraqchu kachkan, saschakuykunaqa kachkanmi, qayna punchawlla nirqaykichik kay Pedro Castillowan hinaspa María Alba Prieto chay huñunakuna wasi umalliq warmiwan paykunam rimankuriki chay wawqinchik wañukusqanrayku chaypi huñunakuykunku hinaspa ninku huñunakuykusunchik huk llaqta hinalla llamkasunchik ama chiqninakuspa ama rakinakuspa llamkasunchik nispam nirqaku. Manam huk punchawpas ripunraqchu, huk punchawllapi ña chay rimayninkupiqa aswan chay Jorge Montoya rimasqanpiqa hina kaqllata María Alba Prietopas riman. Iskayninkum chay niraqllata rimanku. Chaypiqa ñam nirqunkuña manam ñuqaykuqa chay Pedro Castillopa llamkaq masinkunataqa chaskisaqkuchu nispaña niykun. Ima rinantaq chay? Chayqa llampu sunquwan rimasqachu karqa chay Piru suyu runakuna kuyaspachu chayta nichkan imatataq harkakuyta munan. Paykunapaqa manam pipas sunqunpa hinañachu. Chaypi nichkan manam ñuqaykuqa rimapayarqanikum tayta Pedro Castillota chay mana allin llamkaqkuna runakunata wischunanpaq. Nispam nirqaniku manam uyarikunchu, manam kasukunchu chayna kaptinqa imanasqam ñuqaykuqa chaskimanku chay mana allin llamkaq runakunata. Nispam kay qhari rimaykamun. Chaykunata chika qhawaykusunchik aswan kay hapichisqa imaymana runakunam kay llaqta sayarisqanta hapichirqaku. Chaytam tipillata huñuykuspa qamkunaman qhawaykichik musaykichik. Qhawaykuychik ya.
Porque esta maldita constitución, hermanos y hermanas, solamente favorece a las transnacionales. Esta constitución ha sido creada para favorecer solamente a los grupos del comercio, América Televisión y otros grandes grupos que tienen el poder inquistados en la ciudad de Lima. Sin embargo, para el pueblo nada favorable. Es por eso que en esta oportunidad nosotros hemos elegido a un paisano, porque este paisano sabemos que tiene cojones, sabemos que tiene los pantalones puestos y sabemos que está luchando por su pueblo que le eligió. Prensa nacional, prensa vendida, prensa nacional, prensa vendida, prensa nacional, prensa vendida, prensa nacional, prensa vendida. Quiero finalizar diciéndoles, el cambio de la Constitución no es difícil, no es como los grupos de poder lo están maquillando. El cambio de Constitución sí es posible, porque todos los peruanos lo vamos a firmar. A la profesora Fanny Serna, que quiere hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos y hermanas de esta bella ciudad de nuestra Cajamarca. Lamentablemente hoy quieren revivir estos sinvergüenzas del Congreso Nacional de la República, y a la cabeza con esta presidenta ha venido a querernos engañar como vino hace años Pizarro desde acá de esta Plaza de Armas, lamentablemente a idiotizar a nuestro Perú. Por eso hoy gritamos, ni un paso atrás, cierre del Congreso, ni un paso atrás, cierre del Congreso, ni un paso atrás, cierre del Congreso. Yo represento a la persona con discapacidad en la región Piura y ahora a nivel nacional, porque nosotros, la persona con discapacidad, no escuchamos ninguna ley, ningún compromiso de los 130 congresistas elegidos y están acá en Cajamarca encerrados como cuyes. Samachay kusunchik imaynanpitaq kay qarita qaparkachata qallaykunku chay rimanakuchkaptin llaqta rimachkaptinmi chay huñunakusqanmanta chay Jorge Montoya lluqsirqamuspa chay qaparkachaqkunawan rimaqkunawan rimayta munan. Uyarinkichika paykunaqa chay Piru suyupi Piru suyupaq rimaqkuna, chay Piru suyu nanachikuqkuna, chay Piru suyupa huñunakunan wasipi llamkaqkunapi chaypi llamkachkanriki kay Jorge Montoya riqsinkichikmi. Paykunam ña huñunakuchkarqakuña. Hinaspa chay huñunakuchkaspanku manachiki hawkachu kay Jorge Montoya chay llaqta rimasqanta uyarirqa, hinaspa pay chay huñunakuyninmanta lluqsirqamun, hinaspa llaqtawan rimayta munan. Hinaspa payta qawaykuspaqa llaqtaqa aswan qaparkachayta qallakuykun. Chaypim imaymanata ninku, uyanpam ninku, qamqa pasaypaq suwa runam kanki, qamqa Fujimoripa runanmi kanki, qamqa qipachakunkimi llapa llaqtapa munayninta, manam qamqa chay mama, chay hatun mama kamachina qillqasqata tikrayta munankichu, chayllapin qapipakuchkanki, kay llaqtaykuqa kuyasqa kuyakuyniyuq llaqtam, qamkunaqa kaymanqa imamanmi hamunkichik, nispam ratapayta qallaykunku, qawaykuychik. Caballero, por favor, por favor, ¿sí? ¡Por justicia y dignidad! ¡Fujimori nunca más! ¡Por justicia y dignidad! ¡Fujimori! Esto es el pueblo que se ha agolpado, se ha aglomerado, ha venido acá en la Plaza de Armas a protestar contra los congresistas.
Como ustedes pueden ver, desde las ventanas de ese hotel donde están ellos, están fotografiando, ¿sí? Están fotografiando al pueblo. Aquí han podido cerrar con rejas de metal, cordón de policías, con caballos. En vez de que deben estar comiendo estos caballos, los tienen aquí hambreando. Kainata wakinkunaqa willakamun, wakinkunaqa hawkam kay llaqtapa sayarinwan tarikunku, wakinkuqa manataqmi allintachu qawanku. Kay lapa nisqan huñupi rimaq willakamuq qhariqa llaqta nanachikuqhinam rimamuchkan, hinaspa penqachkanki imapaqmi kay imaraykum kay qhari lluqsirqamuspa kay llaqtata aswan rawrachiyta qallaykachin, hinaspapas kay kachakukunaqa, chay kawallukunaqa imatam kay huñunakuypi ruran, chaynatam willakuchkan. Hukunaqa hukniraqtataqmi willakuchkanku, hukniraqtataqmi llaqtaman willakun, imayna kay llaqtapa sayarisqan. Pero aquí está el pueblo luchando contra este Congreso corrupto, golpista. Se puede escuchar que la gente rechaza a Montoya, menciona el nombre de Montoya, de María Alba, de Silvia Montesa Facho, de María Alba, de Nano Guerra. Kachimun sutikunata, pikunata mana chay huñunakuypi kanankuta munanchu, chaypi nichkan Jorge Montoya, paytam supayta llaqta chiqnikusqa. Hinaspapas María del Carmen Alba Prieto, payqa chay huñukuq runapa umanmi, chay Piru suyupa huñunakuna wasipi, chay huñunakuq runakunatam payqa kamachichkan, paymi pusan paykunata. Paytapas llumpaytam chiqninku. Hinaspapas chay huknin Nano Guerra nisqantapas chay ariq pasaypaq llutan rimasqanraykum chiqnirqachikun llumpayta riki kay llaqtanchikkunawan. Pero vamos con el momento donde Kunan qhawaykunkichik hina kaqllamanta hayna puncha kay llaqta sayarisqanmantam hukniraqta kunan kay mama Juliana Oxen por nisqan chay ATV hawachina wasipi llamkaq hukniraqta rimamun. Chayta qamkunapas uyarikuychik imaynas tinkuchkanchu ñawpaq willakuqninwan icha imaynam chay kachkan. agredido porque fue agredido, y hay que decirlo con todas sus letras, el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, que salió a hablar y salió mal parado porque lo golpearon. Escuchen. Chayta nichkan, ima nichkanmi, chay llaqtawan rimaqmi lluqsirqamun, hinaspa manaya paypaq munasqanman hinachu rakun, aswanmi maqarqachikun nichkan kay warmi. Maqarqachikun, manam ratarqachikun nichkanchu, maqarqachikun. Pitaqsi maqarqa kay runata. Chaynatam kay rikchaq willakuqkuna llaqtata pantachiq hina willakamunku. Manam qaritaqa pillapas makinta qarirqachu. Payqa nichkan maqarqachikun. Manam qaparkacharqachikun ninchu, manam ratarqachikun ninchu, payqa maqarqachikun nispam nichkan. Qhawaykusunchik maypis payta maqan. Manataq pipas paytaqa maqanchu, manataq pipas maquillantapas qarinchu. Pitaq maqan. Llucham ratapaylla ratapachkan, qaqchachkan. Llumpay qhari tukuspanriki kay qhari lluqsirqamun, hinaspa ñuqa upallachisa llaqtata nispachik lluqsimurqa. Qaritaqa tarirqunlla munasqanta, qaqcharqachikun, rataparqachikun. Bueno, sí, Marco, está clarísimo, ¿no? Porque además son tantas las arengas y los decibeles con los que se...
Chaypi haparkachishkanku ripuy rata ripuy nispa haparkachishkanku. Llaqtaqa munasqanta niykun, simiman chayamusqanta niykun, chiqnikuywan. Congresista, intentaba decirles algo a los manifestantes. ¿Qué es lo que trataba de persuadir? Pensando que son manifestantes reales, que tienen una idea, que quieren conversar, me he acercado para tratar de explicarles de qué se trata nuestra presencia acá. Pero son pagados. Es gente que no entiende. Está hablando un libreto, no tiene otra palabra. Chayta chuningman kayqari, kaynata churimanman llaqtamanta, paykunaqa qullqiraykus haparkachachkanku. Qullqiraykus lluqsirqamunku, hinaspa qullqirayku chayna nisyuta haparkachachkanku. Hinaspapas payqa nichkan kaynata, manas imatapas yachankuchu, manas imapas umanpi kanchu. Manas yachankuchu imanasqa chaypi haparkachasqankuta. Yachakunchu yanqa pantasqa muspaypi hina chaypi llaqta kachkan, haparkachachkan muspa hina. Chayna rimasqanrayku, kay llaqtawan kay qhari chiqnirqachikun. Kayna rikchaq runa kasqanrayku, llaqta millaypaq qawachkan riki kay qharita. Imaynatataq kaynata ninman. Qullqiraykum chaykunaqa haparkachachkan. Hinaspa yachapachkan hukunapa nisqanta nispa. Llaqtaqa pasaypa upachu, waqaya achka runa kachkan. Paykunaqa uywa hinallachu hatipachkanku, pita hipanpi kachkan. Llaqtaqa manachu yachayniyuq, kaynatam llaqtata kay rikchaq runakuna qawan riki. Chaymi kunan uyarichkankim qam, panillay, uyarichkankim wawqi. Kaynatam llaqtataqa qawawanchik kay rikchaq runakunaqa. Uyarikuychik. No sé de qué partido son ni a quién pertenecen. Es un respaldo que se le está haciendo al presidente Pedro Castillo en el supuesto de que se trama una vacancia presidencial. No se trama nada. Nosotros hacemos las cosas abiertas totalmente. El Congreso filmado, todo lo que hacemos está filmado. ¿No? Chaypas llullayan. Imanasataq mana chuyata ninkichu qamqa. Chayna lluqsimusqayki hina chay llaqtata upallachita munaspa lluqsimusqayki hina chuyata qampas kallpawan rimay. Manachu llaqtaqa yachanminiki qamkuna munasqaykichiktaqa. Qamkunaqa kay Pedro Castillo, kay wawqinchik Pedro Castillo kamachikuq hina kasqanmanta wichuytaqa munachkankichikmi. Mapas kunachallan chay rimasqaykita huk rimaywan tikrarqunki. Suachayku. Nada secreto. Cualquier ciudadano puede pedir el archivo y puede ver que hemos hablado. Nadie está hablando de vacancia. Los que están hablando de vacancia son ese grupo de gente pagada que lo único que hace y son cobardes todavía. Son cobardes, completamente cobardes. Chay rimasqanta kaynatam chiqnikuwan riman. Paykunas wichuytaqa munachkan. Ari, kay huñunakuna wasi wichqakunantaqa munachkanku ya. Chaytaqa mañakuchkanku. Kaypawanmi mañakuchkanku. Imanas, qamkunapa huchaykichikrayku. Mana allin llamkasqaykichikrayku. Mana llaqtata yanapasqaykichikrayku. Apu masiykillatam, apu runakunallatam qamkunaqa yanapayta munankichik. Watan chayrallam karqankichik. Qamkuna michaqa qullqirayku imatapas rurayta munankichik. Qamkuna chay apu runakunapa siminku kankichik riki. Paykunam qamkunataqa chay huñunakuna wasiman churamusunkichik. Paykunapa munaynita ruranaykichikpa. Manam llaqtapa munaynintachu. No quieren escuchar. Congresista, usted ha hablado sobre una falta de idoneidad que tiene el gabinete. ¿Qué nos podría contar al respecto? Bueno, hay varios ministros que carecen de la idoneidad necesaria. Chaypi manichkanta. Chay tapuku warmi nichkan, qamkunaqa niqankichik chay Pedro Castillopa llamkaq masinkunaqa mana allin yachayniyuqmi. Mana allin llamkay yachaqkunam. Nispanichkan, hinaptin manas iskay kimsallachu. Achkas chay llamkaq masinkunaqa pasaypaq upa runakuna kanku.
Hinaspa chay upa runakunata tikrananpaqsi pay mañakurqa. Chay huñun mañakurqa. Hinatin kay kamachikuq Pedro Castilloqa manas uyariyta munanchu. Chayraykus kunan kay hamuq hunkata chay huñunakuypi mana chay Pedro Castillo llamkaq masinkunata chaskinqakuchu. Chaynatam nichkan kay haya. Desde nuestro criterio para ejercer ese cargo. Y hemos pedido desde el inicio de que sean cambiados. Esperemos que estos días que quedan de plazo hasta que podamos reunirnos nuevamente, el presidente cambie la decisión y cambie por lo menos al más cuestionado de todos, que es el ministro del Interior. ¿Está cerrada su posición de no darle voto de confianza? En las situaciones actuales no le vamos a dar voto de confianza. Tendría que generar... Chaynata nichkan. Manas chaskinqakuchu Pedro Castillopa llamkaq masin runakunata. Ña nirqunña. Rimarqunña. Chayna kachkapinchu llaqta kay erikchaq runakunata yanapanman, allinta hawanman, kuyaywan hawanman. Mana ya. Qallaykusqanmanta punin. Manaraq kay Pedro Castillo, Piru suyupa umalliqnin hina. Chayskaptinmi paytaqa chiqnikuywanña hawarqaku. Manam paykunaqa munarqachu. Manam munarqachu kay wawqinchik Pedro Castillo kay Piru suyunchik kamachinantaqa. Llapa imanatam rurarqaku. Mana llaqta sayariptinqa, mana llaqta kayna yanapaspa payta himispa, Pedro Castillo himispa, que sapapunchu yaqa killantin ñankunapi puñuspa chiripi yarqaymanta chaypi qaparkachaptinkuqa mana amachaptinkuqa mana ya kay wawqinchik Pedro Castilloqa kunan puni kay Piru suyunchikpa umalliqninqa kanmanchu karqa. Pikunataq chayta michakurqa kay runapa huñun hinaspa hukunapas. Chayraykum llaqtaqa kaykunataqa chiqnirqun supayta. ¿Riki? Hinaspapas kunankama manaraqmi kay Pedro Castillota riqsiyta munankuraqchu. Chayta qawaspankum llaqtaqa ña uma nanasqa. Llupay pisipasqaña kaspa nishkanku. Chay huñunakuna wasitaqa wichqaychik nispa. Yana paykunaqa qayna puncha ña chay María del Carmen Alba Prieto paypas nirqun. Kay runa hinallam rimasqa paypas. Nin manam atinqakuchu kay huñunakuna wasi wichqaytaqa. Imatañapas rurasaqku mana kay huñunakuna wasi wichqanankupaq. Chaynatam nirqun. Qamqa imaynatataq qawachkanki llaqta masillay. Qamqa wawqi imaynatataq kay Piru suyupi llamkasqankuta qawachkanki. Imaynatataq qampa nichallay qawachkanki. Allintachu llamkachkanku? Icha imaynatam llamkachkanku. Imaniwaqtaq kaykunamanta. Chaykunatam sumaqta ñuqanchikpas umachanchikpi chuyachananchik. Chayllatam rimapayayta munarqani ñuqawanqa kanja huk kutikamaña. Manaraq kay rimasqayman huñukuspaqa huñukaykama. Hinaspapas chay munanim niq makichapi ñupuykuy. Chaynata ruraptikiqa kay llamkasqayqa mirakuykunqa. Aswan ñuqaqa anchatam riqsikuykuni chay qillqamuwaq wawqiykunata, qillqamuwaq warmikunata hayamuwaq. Paykunaqa niwachkan allinmi kay rimasqaykiqa, allinmi kay rurasqaykiqa, chaynaqa kay qhichwa simichanchik uyarikuchkanñam, chayna kaptinqa ñuqapas kusikuni. Chay rimasqaykichikmi, chay qillqamuwasqaykichikmi ñuqataqa kallpachachiwan. Chayllachiki ñuqawanqa huk kutikamaña, hawkalla, ama qunqaychikchu. Corona unquyqa hinallaraqmi kachkan. Chayna kaptinqa hawakuychik, harkakusunchik, harkanakusunchik.